出国那个 Schlemm 中有农山起嘛。Join teman memtip ang kanila kanding isu. Di ang ketul video conference naman hapo ang tina po comment po silong de ngaten betul de ya ka phone call nang tila kanidang sakit ni. Sinatala asing-asing along aware kanila. Kanila issue entry exit point. Market kung kajing tip ka record yung nga ka naman siya identify ang malidor. Tinutusin kita yung ba kambiang at saka naman ba kalau clear ko lang nito. Kawan na suwi. Ada buat suwi dan layo di Jakarta pada di Jangka District Council. Jadi hak panjibet dan District Council bahkan Aisyah ni itu di Jakarta. Permulaan pembahasi ekar di kita kan tinggal yang di Jakarta. Tinado benai March kita terus sa District Council. Makalang ada ke WhatsApp yang itu ni. Kadang pak dia melibutin District Council nama ta asing-asing. City insya ada yang benai March. Jadi city lang itu siapa tourism department bahkan di Jakarta lah iladian di Jakarta maka District Council janji District Council kan ai na sengi kan handover na sengi dah kaba nilaban sim list dapat sim wai no. Jadi city napo ka deputy secretary jong ka District Council Affairs ka tarik March ajar atau berapa si secretary jong ka yang Hill District Council kan subhaba nila don gani Jakarta bagyang subhaba handover sa DC di Janti Hills te hadu ang takam don te haka new trip Oktober yang ajar atau Napa District Council Affairs, napa Shillong kira reminder yang yau, yung secretary jangka Janti Hills District Council, bah, bahkan ajibak na ploy lo gini ke Jakarta. Tiada mengalapa yung idiom sepojo ay, mulai kendo imat ka District Council kan ay Jakarta. Kita ngi draft mentai ka disagreement ni. Ti kata di kan latest, ti ay por nga nyo fosi ay try ng tayo ka. Try galabiang minta mencuba ke estimate siapa tourism kaya junodkan ke office ni kata te ngatrai ya kajingi Jakarta ke along almost 100%. Sangla dah council ke perkala ke meeting dengan tip tabakat tu ki jingi keren baru dia mga fast joai te kila menjur banai kita ya draft ya kata disagreement dan ai segi tingatan susul bagi rakyat tu kena nasional lupa estimate lah nasional lupa kan no kan lut kata office kan no kan lut kaya badan kam tu kan di kumta try di approach focus sa sini kan sa proposal dengan kan deca komen kumalang minta bangidon hang ne nagiliang gilay tali kising halang hapo glob jantia KSU bat SNF bat FKJGP iwan kenang mune daga jing singopya halor ga jing sap halor ga jing buteng sarkar dan ban pentri kam ya ga entry bat exit point badon hang te po malidor te nagliang jongi ngilawan ban induk mentau deputy commissioner jong East Hills ban kerpat eu kenang ban kloy kat bala kuma pitip dah gani gisngi bala det kadon ga jing ki bajur pha nang menta jing ki CA po gajela jongi bat than baro boy jong is bat kumju kumba bitip ba gane ga jiki CA kane ga CA minta kala long ain po kari India bat niteng ba pada gini gini kar go wan nabar jong kari India in long try snong hapo ka thai not is kamtam jing bahai snong kajur ba kanwan hapo ka than jain tia hai bat kumju hapo bri nyo trip bro oi bat hapo ka jela Meghalaya bro oi tin ngliang jongi ina ile ban le karbala kenang ba ntel akam badda kajing kerpat sesen ya sarkar jela kebadan hagapor kamtam ya sarkar MDA hapo jela mu sar konrat bahkan le kat bala kam kloy man pendep bud ya katai gantri je poin kebadan hangte hapo arta sera bat kumju kini ektrin exit poin badan haglom jantia bad hapo obri nyang tri boro oi bad hapo ka jela boro oi bad kumba pitip hagini singi balde ba kadon gobe ga press conference ka ba presiden rangba jong BJP UJP nada ulah kerencai bah ka CA kala trekam
Bat nang nai kemat kin sekretari kam wood yang CA pok kari India. Bat kene golong ke bangi nagaliang gaseng ngi singok ya tam nagaliang di South League sing balang ngaduk ke FKGP KSU HNOF bat RBUF kibadon napok ajala mengalia. Bat kumju ke Garo Student Union ngi don nang aku nun besu. Bat ngi persa tam ya kejingwan bhai senong ini kibar jala. Bat nagaliang jongi kejingkren jong orang ba kapendi ba ke baji hapok ajala Mizoram menta bat kasam kedai kita kejing thambor jong gitu khar Bangladesh umdai gi khar Bangla umdai gi trai muluk umdai gitu gidai khar Bangladesh ki bawan naga wei pat gari ki thambor ya gi riulum hapo kajala Mizoram pat kumju ke baji isan mati kalong kumju Mizoram ro pat nagliang jong kin tujur ya ke sarkar bakan le mardor pat lada ke sarkar kamla ban le ngimban seban kenjeng da entry exit point laga jong sewer sejukban Mars keduk banu deputy komisioner Bathma jog Eastern Jahil disukman bolo aing usuran abai de gini gi issue interim access point but district task force but MRSS pular bersin kia wut ini kam orang ngeling jonga ben lek syat abai de ini kam disukman bolo aing gila kiri sing halang ya usuran dikeman skam DC ngesutunat ben kendu ya discuss bahwa dia ginjing jong jet benriu ni sukman duduk kata DC ai kublai DC persim kya ni kam zai ta kublai shi deka yang ini di Laisang Balang di isu ke FPGP pada HNOF sedang pokok dengan pokok janjian distrik ni nak lebu sitok atau kemau mat kejing sunggumpun jengi halor ka entry at exit point ke ba sokar kala kejit dia ka manbu hati ka sara nadu lai south senam muswa tidak untuk UDC minta dipan clarification no pan keputusan no halor ka halor kena kemudian kala Islam di kita kam UDC ula isai ba kami mentahi kadang sakten nomor ba sisin neduk muswai ga jaka ladap yo saka ladap yo jaka sisin tandrei din pat ya dau ba kamlong ga jaka tandrei kelapan jaka nak ke district council tandrei ke district council untuk kita tempat ai kita di agreement ini tempat ai kita dibuka bisa kedau di tempat di district council pada konsulha kampung kloy kita dikam pan ai no bisa saka sokar nam kanyak pendudukam pulau kami kota bersekawero ba kesukunan surkom ba bisi pula keren ulah pasal majini marsinyo ya ka kita kendong marsinyo kita ka agreement marsin IT ka district council mungkin lek butuh ikam mat keju keporo ini kalian ini nila pasal mat bisi balat kalong kano kedo swaban poin senam kemai kemut orang cara kowe gila te pen kelalong operated Minti mananismat pada kesu keporo ini lagi di arsi teman misalnya itu ya tibor di page untuk district council ban tepat ka bahkan IT nak keloy ya kejaka sa DC office juga ijek jahil district ba penjak keloy kita